Ngiyabonga ke Maswati. Bengisanichazela ke ukuthi makabuya lo Nhlanhla. I-contract yakhe beyisalelwe nge-2 months as CEO. Wasuyehluleka hulumende nekubeketelela lo 2 months. Wavele wayikhatha i-contract. Waxoshwa emsebenzini for revealing lendzaba ya 2.2 billion. Yena bekacabanga ukuthi usemsebenzini utheka emalungu ePhalamende ukuthi ayomelela litiko phambili. Wabuta kule question mawiki lokuthi hulumende wendiweni ukuthi akhathe i-contract ya CEO isasalelwe nge-2 months ukuthi iphele. Ubuta uyati ukuthi babangelwe yi-anger yekuthi sowuvete indzaba 2.2 billion letawenda eMaswati athukuthele. Kani ngale Mswati sowubanikile order ukuthi une interest eTaiwan. Uyatibuta lomunye ukuthi yani le interest ilula phela Maswati. Nihlupha ngalokuthi nithanza kuphindze nikhunjulwe. Nganichazela kunema Rolls Royce phesi wachaza ukuthi akakathengwa nguhulumende. Kuyafana nalendiza yaqala leyaqala yabasipho se-birthday ngoba le trend kufuna nibuke Mswati kuyoba nendiza lokwathiwa isipho. Laba lebebanikwe i-iron ore lapha eNgwenya batshelwa lokuthi abathengele Mswati indiza as a kickback bese Mswati ubanika lelitshe ukuthi balithwale. Kwabutwa hulumende nisathephi imali yokuthenga indiza kulowo mnyaka kwathiwa sipho senkosi asishiwo. Yagcina ibhema le deal yabo yokunikana lamatshe. Yathi yahamba indiza dayiground dayithatha letilwane letya etemasulumane noma whatever ngisakhombe basivesini lebe bakhe ideal ngayo. Mdzala Mswati ekuthengiseni eMaswati kulo lotako atifaka kuthi ngiyayati indzaba yendiza. Mswati got indiza in exchange of i-iron ore. Akaqali Mswati ukuthi makenda into ufaka imarkup kulo muntu lotako. Kunebantu labaneluphike labafuna kusikhulumisa lide basicansule. We have consistent evidence. Indiza bebayibambelana le indiza yenkosi. Bebayibambelana. Bebayibambela ukuthi babe phela sathenga indiza ngoba wena usithembise litshe. So uvalile etsheni ngoba seninethi inkinga ngale nathi indiza yethu siyayifuna. Niyakwati lokho Maswati but nithi inhlitiyo lenhle ngekwehlule mangamadoda sigangi lesi sigebengu. Kuhlupheka kweMaswati kwakhiwa ngilobabe lo. Asuka lapho wakhuluma na Shakhantu. Shakhantu wathenga ama Rolls Royce ideal. In exchange Shakhantu wathola onke lama takhiwo nje letendiwa nguhulumende imigwaqo waphindwa wathwana nemayini yaseMaloma. In exchange of unginikani mina ngikunika ema Rolls Royce shana ufuna no ngifuna imoto elicophelo nange ma millions. Niyathi uhulumende wa declare imali kaphumi kuye yaphuma kuShaka. Nganitshela ukuthi wayikhaza amalokhuza Mancoba khuma lo minister ngisese eParliament ngisebenda. Ngitshele Mancoba diphuma phi timoti ema Rolls Royce. Mancoba said phela siyahlupheka eGauzela. Nyalo nje sowuthengile Shakhantu umsebenzi wethu singuhulumende sekunika Shakhantu yonke imigwaqo ngoba sowuthele sowudize enyokeni. Niyakwati lokho Maswati. My question would be that declare right ukustaphuma phi. Kwaloyo Mancoba will change because kwaloyo Maloma le Maloma sewune piece yemsebenzi lanikwa wona Mancoba khumalo minister le. Maka uphika futhi sitawukhaza la ukuthi nangu umsebenzi wakho. Kathanikwa le Shakhantu le Maloma wase uhlephulela abangani bakhe ukuthi bavalane eMaswati umlomo sichubeke sidle siye phambili. Siyamathi Mswati usebenta kanjalo. Same applies le eTaiwan. Uyati yena ukuthi kulo 5.2 billion lokubuya ngakuye kula kubo 2 billion. Laba base Taiwan batawuthwa leyo 2.what billion. Ngala ithathwe ngibo yonke mayifika ngale reverse ibuye kuye. Kudliwa le mali yethi hluphekde eMaswati. Bengichaza ke ukuthi uma le Parliament ikhipha le loan bill akusiyo imali yahulumende. Bathatha sikwenete lesitawubhadalwa ngimi nawe. Sibhadalwe bantwana bethu. Sithathwa ngule Parliament.
iPhalamende iniketa uhulumende bayathi ukuthi lesikweletu esisithathako le mali itawudliwa ngumswati. Bekukhona ukuthi singathana babasakhelele oil reserve, kodwa ngoba vele laba baketi naye akunadili ba legit. Kubekwe i-cost leyabekwa eBotswana, kubekwe i-cost leyabekwa eCape Town, ba-standard. Akude labo labatawufaka i-markup yenkosi. Yini ke le kumele ukuthi yendeke nyalo? This is the critical part. Yini le kumele yendeke? Ngiyanicela ke Maswati, namhla ebusuku nendele nasenda kona nalena wenda kona emalunga ePhalamende nga-2021. That's my closing note. Yini into ngeMaswati? Shayelani mangabe nje kunemuntu lo mati ukuthi ulilunga lakho lePhalamende. This is the closing. Shayelani lelo lunga lePhalamende nilitshele ukuthi senichazelekile ukuthi eMaswati ethukwe ngenhlamba yesintu kulento ya 5.2 bill. Senichazelekile, seniyati oqala lapho. Futhi seniyati ukuthi lilunga lePhalamende lifungele 3 wedini: ukushaya umthetho, legislator, urepresenter, neku-oversight ukugada uhulumende. Nimtshela ukuthi Mhlonishwa sesiyakwati nalokho. Futhi Mhlonishwa sesiyati ukuthi kuhambe emahashe embili kude incola sihliphi ngemuva. Akuhambi sihliphi phambili kude emahashe ngemuva. I-procedure sesiyati ukuthi uma kutawuba nemsebenzi lo njengalo, litiko licala endlini, lifike endlini lifake isicelo, siphase endlini. Indlu ngisho ingavumelana nalolo winele tender, inemandla ukucela i-report kuminister. Iminister sicela i-report yabo bonke labafake emathenda, sitokhona kubona ukuthi le process ilandzeleleke kahle yini le kuthola umsebenzi. Inemandla iPhalamende kukwenda uhulumende lo minister kawujika emva kwa 14 days alethe i-report. Kude lengeke kwendiwe ngile yaPhalamende kulamagunya lamancane lenawo. Niyabaqhazela ukuthi sesiyati. Siyacela ke Mhlonishwa kusasa uyoyivala le loan bill. Akunenzaba ukuthi bona batawufuna kuyivula ngenkani. Ngicela nina eMaswati, tshela uMhlonishwa, mawusamela thina Mhlonishwa awuyivali ngoba silaya, awuyivali ngoba singafuni i-oil refinery. Sesitholile ukuthi ikhona inkampani lene track record le yakhe la eSouth Africa, eBotswana, ine track record lenhle, i-offerishe 2.2. Celani minister awuniniki report ukuthi balandzele yipi i-process ukuze bafike esigabeni sekuthi ngibani lothola ithenda. Mtshele nje Mhlonishwa wakho ukuthi iyovalwa le iyema until minister lethi report yaloko. Mtshela le nathi ukuthi ungu-MP makamele eMaswati. Niyamtshela ukuthi njengoba lo kungu 5.2 billion kanti sinebantu laba offerishe 2.2 billion. Utawusiyathi subtractela 5.2 na 2.2. Ngisola ukuthi kula kubo 3 billion surplus. 3.2, 4.2, 5.2. In 3 billion le mali le gap. Seniyabatshela ukuthi sitakwakha 3 wetibhedlela kulo 3 billion. Le tawukwenda singaphinzi sibe kuphalala siye eNingizimu Afrika. Sitayakha le oil refinery ngalo 2.2, lo 3 billion lebese nimfake elwandle. Sicela ukuthi nikhulume na uhulumende kwakheke bo Baragwanath bala Swatini, bo Charlotte Maxeke, the best hospitals of South Africa. Uma uthi nje ukhipha 1 billion, most definitely you'll find a very good facility esibhedlela. Or else take the 2 billion wakhe esibhedlela iCharlotte Maxeke, or you take the 3 billion wakha iCharlotte Maxeke, the best hospital njengoba kubo Charlotte nabo Baragwanath in Africa, laba bala South Africa. Na imali phela ikhona bayoyifaka emfuleni. Tshelani laba ke ukuthi ayile ku 5.2 le ku oil kuya lo 2.2. Lo 3 billion siyomfunela lomunye umsebenzi kunekumfaka enyokeni. Niqala ke ngakuthi minister siphi report nalama questions amawiki angwata agcina butiweni kodwa angena ku order paper.
kusho ukuthi sayi-public information ngoba nami ngingawatholi kuye ngiwathole kuleli phepha lebengithi nginifundzela lona ukuthi wabuda ukuthi kwentiwe yini ukuthi basuke ku-2.2 billion baye ku-7.2 futhi lolo ngiyena asebenze lo msebenzi sowuqoshweleni. It's public information njengoba nami ngiyithole ku-Times. So emalunga eParliament anemagunya ekuvinyelela kuloko akusiyi research yamagawugawu. Yinto le ku-public spectrum kukhulunyiwe. Ngicela ke ukuthi namuhla ebusuku nje nilali ngiyabashayela nibaflada ngema-message ngiyabatshela ukuthi kuganga lokho ayivalo sabe sihlethi nje kusasa sibukela nga-2:30 uthi abayifunza lo babe loya ayikhaza nili emalunga athi abahleli phansi kusasa emalunga anelithuba ekuthi wona atende dichenene futhi anelithuba lekuthi geza ukuthi noma ngabe uhulumende niyaganga ningagangi nizeni isibhoxe sonke akwendiwa lokho. Yebo kona Maswati siyalathi iqiniso kuthi ngesikhathi Mswati abida abeka Ndvunankhulu wenda the same thing la yendile nyalo. Ndvunankhulu akabekwa ngigwenyama ubekwa ngiKing Mswati. Ngafundisa ukuthi bangithula abantu emthimbeni munye kunangigwenyama na King Mswati. Ngwenyama usesibayeni ngilomkhono wesintu naboshifu, traditional head of state. King head of state nolobusa lapha kalozitha. Ndvunankhulu wesintu yindvuna yemcuba yaseludzidzi. Ngeke Ndvunankhulu we-civil government umemetele ku-traditional government. Ku-traditional government umemetela traditional developments. Kungako lacashwe ngako Ndvunankhulu akumemeteli eludzidzini kumemetela kalozitha. Ithi constitution kufanele ukuthi King Mswati acoke linye lilunga lelise House of Assembly kuthi libe nguNdvunankhulu kusho umthetho sisekelo. Lo King Mswati lo head of state akakhombe linye lilunga lapha endlini libe ngu-prime minister, but kukhomba bani? Kukhomba King Mswati hayi ngwenyama. Guess what happens? Ngwenyama uqoka umuntu phaka angasili ilunga leParliament Russell abethi sebentela ka NDMA yakhanyelwa iconstitution makamenyetelo. Ambrose may his soul rest in peace abesebenta ka MTN makukhanyelwa iconstitution amenyetelwa esibayeni. Ithi constitution loyo muntu akabe safungila lilunga and akamenyetelwe ngiKing Mswati akasili ilunga lo muntu. Ngithini ngithi lokhu la kwendile ukukhamela iParliament ukukhamela iconstitution yinto lahlala yenda akaqali namuhla bathi ukuthi singama subject they can do whatever they want. Angithi makangale angigwenyama above the constitution noma ubita boNdvunankhulu ubita bobani akusindaba zalutho kungako akumemetela lapha lalo mthetho uthi khona above the constitution unguNkulunkulu kungako noma ngaqhamela iconstitution unguNkulunkulu. Ngifundzisa ke lokuthi ukujayele Mswati kukwenda nangu la kwendile. Ngiphinze ngisho Maswati uma bayofaka ibill yekwakha iParliament ya 1.4 billion wahamba Mswati wayosayina ideal base India wabuya kithi sayisayinile mine wangibita amandulo ngelesithathu aqala kukhwehlela ngaya ecabinet angicelile ayonginegotiate mhlonishwa konakele manela lanti kwethu baholi believe sebayi endosile leya 1.4 billion sekufuneka thina le process siyoyenda eParliament one on one. Mina leyo meeting ifacilitated ngibuy cash angishayela wathi prime minister ukushayela emagawugawu siyathi ukuthi uyofumba kusasa so ufuna ukuthi sikubone ngavuma ngaya le ngaba clear kuye. It was on a Wednesday, the very same Wednesday yabe ingena endlini ngihlala ngichaza ke ukuthi kwendekane endlini mababeka leya 1.4 ideal yaMswati kungako nale Parliament itakwakhiwa ngilabo base India nale oil refinery iloni yayo iphuma eTaiwan labatawukwakha basetha ile mali tawuholwa abantu lababuye eTaiwan
thina sitawonza le labor lelibele laba labena lo msebenzi bachamuke eTaiwan siboleke kibo iphindze iholwa ngibo siphinde siyababhadala. 3 siboleke kibo iholwa ngibo siphinde siyababhadala lelona. Kodwa eMaswati kungabe kunevet yase South Africa balandzela ipolitiki yakhona kudlalelwana ngathi abuye finance ayendele vet la eSwatini bathi bu ayisena ndzaba ngaphandle eMaswati ayi understand ipolitiki athi mbanzakanya kufana bochwechwe ngalesikhathi kufuneka bo justice sukuma eMaswati ngeke kwenteke lokho emantombataneni kuyacala nyalo bayabulawa abagcwela speak emantombatana dantshwa emifuleni kugilwa tika Alpheus urepa emantombatane eMaswati abinze angathi ukuthi ungathi kunjani. Ngiko ke ngithi this thing must come to an end. So ngalamafishane ke ngithi ukujayela eMswati lokho. Sengichazile ke eMaswati ngiyanicela namhlanje kukhala bo WhatsApp, namhla kukhala ema-SMS, nichaza labo MP ukuthi bamixa yipi position kusasa. Niyabatshela ukuthi mangabe wathunywa ngithi naku lo yokukhuluma eParliament. Niyambuta ukuthi vele kuliciniso ukuthi nafungela lo vele kuliciniso ukuthi ibhili icala kini nyalo ke ibhili iyogcina kini ngoba nitilima niyovuma into lengasiyo hambani niyomelela thina lo wamsebenzisi yawufuna kodwa siwufuna ku 2.2 billion hayi ku 5.2 billion ngiloko yokhulunywa ngeMaswati laqotho tomorrow lamelele liciniso kuthi lo tawuboshwa banganiyengi kuphela bafuna ifavor kuRussell ngiphusha skelem sa Russell Victor Malambe nje abephusha skelem sa prime minister wayitolo ku Ambrose nje nguVictor Malambe umhlonishwa Victor Malambe lo wafe wathi seyizwakele bahlonishwa bekubekwe yena kusavale thina nabo baceda ukuthi singakhulumi ngalesikelem saseyizwakele kodwa seyizwakele saba bathe sisatha uyikhuluma lendzaba la kodwa seyizwakele kwabekwa abantu labatamane linani lelisedule lokuthi debate adjourned seyizwakele bahlonishwa nakusasa kunema latawuthengwa ngiRussell ukuthi hey nilungisa ukukhuluma bahlonishwa ingabhekile ingwenyama itasibulala ngimanga laluhlada khwelani itikwabo Maswati lababo MP batsheleni lenikubhekile nine chance busuku bonke nasekuseni futhi bukhale icingo nzeni benyanyisi nibatshele ukuthi njengoba bawuncenga livoti mhlonishwa sekungami nyalo mangabe umele thine uyayivala kusasa ngifuna kuva liphimbo lakho kuthi wena wasesigwe uthiteni uthe ulumende wenda kona yini kanti ukuhamba phambili inkalishi bese kuthi emahashi ngemuva yini noma kuhambe emahashi phambili kuthi inkalishi ngemuva kugangekile. This is not proper. Ayiqalele phansi lento ihambe properly kunayi direction nayo. Maswati angathi rasi ukuthi bangalushaya yini lucingo kodwa mina nje ngifree ukuthi mangabe kuneMaswati ngoba uye uthi uchazile kulesinye isikhathi ukhanze ukuthi kukhona lo ngakakuchaze kahle angakuva eMaswati. Ngiyabonga hayi bese sibanenge kakhulu kuleli thutshana leli Maswati ngoba nabo sesicedzile maybe ngidawuthi ngikhulumisile la ukhanda ukuthi kukhwale ngikushile ukhona yini lo nali nje lo washi babhalile lapha ukuthi in the entire world there are only 3 people with this watch. Ngiyalibonga manali sota naleli bhalile la sakhalive mhlaba wonke bangi3 bantu labana lama wash lawa eMaswati sayayenda manje iresearch akusiko lokwendiwe ngimi lokwendiwe ngeMaswati ya awusheshe wayisusa phela Maswati asafunza ukuthi ke ngemali yaleli wash leli yini nani lengentiwa live ngidawuse ngiyabuta ke ukuthi uyithathe ephi Mswati le mali nale oil reserve bekungathi lo muyokuzowabhala wathi le oil reserve nathi yatibiyo dingamthatha nje 2.2 billion ngoba kuthiwa desive futhi takhiwa ngemali yetinkomo dabo babemkhulu abafone 76030198 on WhatsApp mawufuna kufaka a question or a comment ngiyakunika leli thutshana 76030198 WhatsApp wami loyo lapha kufuna ngento esiqiniseko sokuthi ngimkhiphile la before nishaye yithi ngende nje yeah I think sengikhwithile sengikhwithile 76030198 mabe une comment noma une question lo ngathanza ukuthi ngiclarify kulolu dzaba lolu I'll take live I'll take live ungathi ke Maswati ke evile onke but ngiyathi mase baqala bashaya la Maswati sidinga ukuthi khulula and inhlito yami iyangivumela ukuthi angincenge Maswati ngicela ukuthi konke lokusiphambanisako semukelane
singabe sichubeka sithi bana akabe ngumduduzi ligama lakhe kanti umduduzi tawuhlala ngomduduzi. Accepta nje ukuthi igama lakho ngisipho mina igama lami ngomduduzi kodwa sihamba kanye kanye sicashadwa ngumswati. That is it. 7603 0198 if there is any question you would love to ask on this matter. Thabiso khona lokungabutwa nguwe. Ngibona Thabiso Moloyi la. Any question Thabiso? Nani Mnguni kuphawula nje Mnguni sibonge eMaswati onke la khona lalalele. Lesicela Mnguni sicela ukuthi lawo Maswati latawuthumela leyo milayeto kubo MP bese ba screenshotela phela sebathumela ngala tinsatheleni sitawukhona ku amplifier ukuthi vele nange Maswati athumele vele imilayeto ku MP wabo labahlukene sothi nje uSwati Mnguni alichubeke nje limbhalele MP bese nathi liya screenshot selisenda ngala nasitawu amplifier ukuthi cha Maswati ashilo vele ukuthi ku MP abahambe bawakhulumela bakhulume futhi nganali ihlobo lendlela. Ayi wayishaya ba clear Thabiso. Thabiso loyo Maswati u very clear. Nale linye liswati selisemoyeni. So semoyeni lo. Ngisho wona ukuthi salute leadership. Salute mol, maya mol siyabonga. Ukufunda longaka. Maya mol lokukhuluma kumchisa ngivakhlungu ngoba bo MP bethu abasathi bambe tincingo. Nje ngasiphoqosina ngisamathi nesingamgcina nini kubhlungu ngokuya ngami ngavele sivuye sithi ndayende kuye bovusile sibiyele etinkundleni into khona kuvala kahle lenza bayethu otherwise moli sisenkingeni ngiyabonga Lydia. Umqondo nje uclear uthi akubuye ama petition athi asimfuni 5.2 sifuna 2.2 niyamva lo mholi u very clear futhi kuloko ke ngithi angifundzise eMaswati niyathanza mase kufika ukhetho ukukhetha ngesisu futhi niyabati labantu leni bakhetha ngesisu niyawati eMaswati la nithandzako angifuni ningitshele 603 0198 ku WhatsApp only angifuni ningitshele ukuthi kude eMaswati la ngalimela liciniso cha eMaswati la ngalimela liciniso ede imali yokuthenga tingwa nemahlabishi kungako aniwakhethe kane kugcineni labasokolako ngini angikwende nje kube clear namhla lesimo sinje ngende nathi lokuthi siyati ukuthi every community ine Maswati la very clear ngiyabonga Ras beningifakela ine Maswati la very clear mane ngokuthi ede singwa nijaka naba labane singwa so semoyeni lo hello i-network yenda lokwayo ngale ngakulo mholo okhuluma ngoba bengisasho ke lokuthi inkinga lenkulu nifuna kuba bogalajane lababhadalwako so semoyeni lo hello uvakala kahle ngakimi ngiyabonga mholo wami ngicela kuva nje lana Gawuzela uma nichazele Maswati ukuthi le reserve oil lezakwakhiwa lesipofane le Maswati tawasita ngani tawasita kanjani futhi. Thank you so much it's a long subject so semoyeni hello kunjani ngiyaphila kunjani siyaphila ukhuluma na Happy Gamete Sithobelweni nguva kahle manje mole siyabonga kusami imetamo yakho lonayo lo siniketa yona kepha ke mina kulokwakusasa ngibona ngathi sekulethinyana mhlambe bekungalunga ama messages ngoba incingo labantu ngeke baze batibambe labo MPs nasithiwa siyabafonela kanti nasifakela ama messages sawafaka in-numbers kubo batawukhona ukuwabona bakhulume ngento letabe ibayiphethe nabo. Ngiyabonga mholi. Nakucala nasistrapha kanjalo ningayekeli yendani lokho kibo bangalali nje bahlonishwa beve imessage emva kwemessage. Wabona Ras ngiyakuva Ras bekathi nje azivele sifake lo MP la group code 7603 0198 Maswati akithi mawufuna ukushaya nga WhatsApp otherwise bese sivunile imicondvo seminenge so semoyeni siyabingelela yelo. Yes sawubona mhlonishwa. Muhle nkulunkulu. Muhle kakhulu futhi. Siyabonga nje mhlonishwa ukuthi usivulile manje seMaswati tingcondo wasusa ludwadwasi lelisulo lukhuma kulaba bakangwane la kithi. Yeah. Ibuti siyabonga nje kakhulu into kwedlulisa nje libonga mina if
singemaswati asukumeni maswati sigijime siwatshele emalunga ethu eParliament ukuthi akangasifaki wena. Nami nje ndawuzama ukuthola inombolo elunga lami la kumthambama. Khulume naye make sithi siyacela manje bangasifaki kulolu dfongo labafuna ukusifaka kulo. Nangabe imali ikhona ayibuye phela isifakele nalitiye lasesafa kubhunyelwa dindulu umgwaco ukusuka eSalema uyoshona bombulungwane usuke eMbulungwane uye kaGawuzela esiphofaneni bamaswati ayahlupheka litulu malinile. Nguvile. Sawusemoyeni lo emaswati manje eta ngebuningi bawo. Sawusemoyeni lo. Wendani WhatsApp masenda nje. Bengithi ke ngiyabonga amaswati akithi fakana ama message in screenshot. Sawusemoyeni lo. Sawusemoyeni. Yes, sivusele ngoku. Ngiyaphila ndoda yamadoda. I-submission ithi besicela bona labo Thabiso laba basiniketele inombolo ikakhulu kubo bonke labo MP babe nazo inombolo ukuthi sikhone kuba nazo. Manje sisawusendela ama message nje sibe nazo inombolo because nomunye nje mina ngiyathi inombolo MP wakho. Ngiyacela ke kuneluleka boThabiso ngicela banibukele ku website. Uhulumende wenda isiqiniseko sokuthi makungena iParliament bo MP inombolo yabo yafakwa ku website ya uhulumende yeParliament. Ngicela ke Ras nifune niposte utawubonakala bonke bo MP emasonto atawusitakala amandla. Sawusemoyeni lo. Sawusemoyeni. Hello? Yes, nginawe Mholi. Yes, thank you so much, Moholi. Thank you. I am saying what we need here, it's also the spiritual part of the warfare. We Amen. may go for the physical one, but also the spiritual part of the warfare. We need men that can stand on the ground of Swaziland and fight with the spiritual part of it. Ngicela ukuthi namhla ebusuku bonke bancusele baNkulunkulu basiwele ngamajolo bathandaze so that kusasa uNkulunkulu avuse emalunga latalikhuluma liqiniso ngoba liqiniso lelifuneka. Thank you so much nguvile Mholi. God bless you. Thank you. Thank you. Yeah, emaswati athi khulumela manje Nkosi yami. So semoyeni lo. Siyavusela President kunjani? Amandla. Amandla Mholi. Awu President yami message sengivele ngayicondzisa kumhlonishwa wami lapha phasi eNdondozi kuPeter Ngwenya. Sicela asihambisele nje lelivangelo ukuthi sifuna ukuthuthuka emaswati kungathuthuki bantu labangasidi. EParliament nje akhulume ngomaswati hayi kwemuntu. Ucethile khuluma Ngwenya bathi ayime le bill ayime. 76030198 maswati athi khulumela la sengiyavala nawuthatha babili kuphela bese ngiyavala 76030198 lokusala komaswati siyacela lokuthi this is an opportunity of a lifetime namuhla emalunga eParliament ukuthi kusa akhanze incumbi yema message is very clear. Ikhipheni ngelifastelo sesetheleleke kakhulu sifuna leya 2.2 billion hayi leya seShayina eTaiwan ya 5.2 so semoyeni lo. Afternoon, my President. Leadership. Siyabonga President Ifundziso. Amen. Mina ngivele ngamthumelele mina Mholi ilunga leParliament laseMayiwane linayo le message ngicabanga ukuthi litafike liyengcise le ngiliphathisile Mholi. Hayi ucethile ukukhuluma. Thank you so much leadership ngiyabonga. Amandla Mholi. Thabiso ubeka naliphi ngoba bese songena esikhaleni salomunye umuntu lebese kumele angena wekugcina.